nak cibun ya ba kibun ki balok barajor ki balayawan dan ya kesan ki ngakermen ba nginya cikmat ba pendap ka thong ba ngiladan kata ba ningkong ke bangi ongi hak konstitusi jungi kibun ni kini ki badai nama PPL family ba kibun ki bangyo bandit school tingi kwa banra ka right to education kalau dia lupa kan ai kan duka senang azat ndai dia bayar dia begini di scholarship scheme ini jadi kenaru ni kuat bangin penbetnya kom penyak di scholarship nang ba kanam don kata ka jingdu nong iki kena ba kanam don kata ka jingtu jingkiem hak bayar dia bagi scholarship but kita bangin ketiu yaki nong bela yaki kena samlaru kumbangi kumangala ong si ong nak wek course ko report ni ba ka sarkar jong kani ka jalla jungi bunsin ni ka pulut kai ka visa kita masa de kumba macam sinan kat saukro tingka pulut kai ha kita masa kaya tu kat saukro ni ko ban penkalano ban long kalat ai kam ai jami kena samla baladang ile kumta kumba kat aspa ado kat sauspang kena samla mila ban ai kam ai jam ha ka tulap ka ba 10,000 tingka si benai ke kastil jungi menta kadan kam ba ya ki kena samla bikin wan chakmat bat ngakermen ba hakni ka por ki kena samla hi kinlong kata kasur da menta jong urang ba da menta jong niki generation du ban sabut kajing penkre ti nila penkre bhai andai kajing penkre beningkong tengah sngau galong ba kajing penkre buan dong blai hi namar ngana du pengasdang ba nganieng kadi election du ngasania bi hoblai ngayat bet bat ka jing penya jong blai bat nadu ni kibriyo ki pakarsyaan dengan nadu ningkong ki kibriyo ki bafun hi ki ong hi ki lapan canvas hi darang i ong ya kinu ki kendong dong konstituensi ru ki kibriyo hi ki bafun yang ai di bat kumba hi menta man bagi don meeting kibriyo ki wan ki tu ki wan ai ka jing kasyaan ni de ngisngau sarong bat ngisngau skamba wat langi yang ha kata ka konstituensi ka bangila bang bangi yakon persa ikirang ba ki belolong ki veteran ade ki breu ki i bangi don kam ya ka jingkala bat ka jingkala kan wan pangladangi perkat mai bat kumno ba ni ya tray lang bangin tray na benta ka imlang sa alang Jepang ka BBP ngi dan ha ni ka BBP ki babun hi ki kita ki breu ki badan ka jingkit clear abangi ong ka jingkit clear ka baning kong kalong ki imlang sa alang nang ta de kalong na benta kasih bat kabalai kalau nak tahu beliau para beliau ni ide kino hikai kumngang ade no hikai abang alet ban hikai hapok kelas nam hikai tang yu kasih ada yang hikai bomde kasih ru hikai ya baru kat ki badan har tu ka kelas bang asyik me kata konstituensi jungiru kalau ngom kata ka kelas hika bang ai jing hikai barabang hikai kini ki kena akwa ban hikai ba kini ki kena kimbet kin biang ha kata korpon ka ba kidehi kin menong tingi ko aban empower yaki ni kena berkumjuru hakni konstituensi jungi ladang idan bakana kata ka bangi ong ba ladon ka jingi khlek khau mo jingi khlek lang handai kum bang ong hatus ngi nong mensong ka bang ong dak hendiru bang ba kitu ki baladon batngi na adu mensua na adu san pau sis pasnam yaki ngi haban recognize nomor kitu ki contribute ya ka GDP handai ya kini ki bawan nabar ngin omsya kin bagin rum ya kata rum alam keren sai dak tinindi Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela